Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mugisha Group Time tugarutse kubagezaho amakuru atandukanye ari kuvugwa mu mikino nkuko rero bisanzwe kuri Mugisha Group Time. Muri kumwe rero nanjye nta munoza Calix. Amakuru rero tugiye kugarukaho na amakuru atandukanye ariko kandi yibanda hano mu Rwanda. Turaza guca muri Rayon Sport tunayibandeho cyane, ikipe iri kuvugwamo amakuru agiye atandukanye. Ku isonga turahera kuri Muhire Keve. Mu minsi yashize rero nibwo twababwiraga yuko uyu musore yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, igisigaye ari ukuyisinyira amasezerano. Kera kabaye rero uyu musore Somambike, umukunzi wa kadasohoka rwose utajya utererana Rayon Sport, yamaze gushyira umukono ku masezerano bidasubirwaho rwose, bidapfa bidapfuka. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yamaze kumanukana abandi bakinnyi bakomeye cyane, abandi bataka. Murabizi ko Rayon Sport itajya yiburira ku bakinnyi cyane cyane abakina bataka. Turaza kubagarukaho babandi abakunzi ba Rayon Sport bakunze kwita amajigo rwose. Muri Rayon Sport yagiye ahagera kenshi bavuga ngo indege ntizima. Indege rero ntago ziri kuzima ariko kandi zimanukana abakinnyi mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Kirehe ntago byayihiriye rwose, ntago byayiguye neza mu mukino ikipe yaraye ikinnye. N'umukino rero w'umunsi wa kabiri wo mu cyiciro cya kabiri ku makipe ahatanira kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Kirehe FC rero ntago byayihiriye, ni mu karere ka Ngoma ahakinirwaga nyine umukino wa kabiri. Turaza kugaruka ku mutoza Adil Mohamed utagisiba kuvugwa cyane mu itangazamakuru, aho bikomeje kuba urujijo, benshi bibaza niba koko uyu mutoza azakomeza gutoza ikipe ya APR FC cyangwa se ikipe ya APR FC izamusezerera igashaka undi mutoza ufite ibyangombwa kafu yemera. Rero turaza kuba tubigarukaho muri rusange. Ni mu gihe mu gihugu cy'abaturanyi yitwa Niyonsaba, uyu rero uherutse guca agahigo rwose ko kwiruka mu gihe gito metero zigeze ku 2,000. Niyonsaba Francine rero yakiriwe nk'umwamikazi hariya i Bujumbura. Turaza kubigarukaho muri rusange. Turaza kandi kujya ku mugabane w'i Burayi. Uruntu rurakomeje hagati ya perezida w'ikipe ya Barcelone ndetse n'umutoza Ronald Koeman, bikomeje kugenda biba agaterera nzamba. Aya makuru rero kimwe n'andi yose tutiriwe tugarukaho, turaje mu kanya gato tuyarambure tuyabagezeho yose uko yakabaye. Rayon Sport yacu burya n'ubuko, ikipe y'abanyarwanda burya n'ubuko, turabakunzi bayo burya n'ubuko, mu bibi no mu byiza burya n'ubuko, Yes, tudatinze rero nkuko bisanzwe ibyacu rwose bidatinda rwose, tutajya dutinda mu makona cyangwa se ngo tuzarire. Reka aya makuru tuyahere kuri Muhire Keve mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu umusore rero Somambike magara ntusige wa Rayon Sport, dore ko mu gihe gishize umusore yivugiye ubwe ati niyo haba hari ikipe iri kuma miliyoni 5 indi Rayon Sport ikampa miliyoni 3, ati nakemera nkarya 3 ariko kandi singira icyo mpfa n'abakunzi ba Rayon Sport. Kera kabaye rero yamaze gusinya amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Mu minsi yashize nibwo twababwiraga ko Muhire Keve rwose yamaze kumvikana na Rayon Sport, igisigaye ari ugushyira umukono ku masezerano. Muhire Keve rero yamaze gushyira umukono ku masezerano. N'umukinnyi mpuzamahanga w'umunyarwanda, n'umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Muhire Keve rero yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport amasezerano agera ku myaka 2. Muhire Keve rero amaze iminsi yarafitanye ibiganiro na Rayon Sport byo kuba yasinya amasezerano muri iyi kipe, ndetse akaba agomba guhita akomeza imyitozo n'iyi kipe mu gihe gito cyane kitarambiranye. Muhire Keve rero wari warasinye amasezerano y'amezi 2 akaza kurangirana
na shampiyona ishize ariko akaza no kugira ibibazo by'imvune bigatuma adakinira ikipe ya Rayon Sport muri shampiyona ishize. Uyu musore rero yavugaga ati rwose mba numva hari umwenda mfitiye abakunzi ba Rayon Sport, rero akaba yamaze kuyisinyira amasezerano y'imyaka 2. Ni umusore w'imyaka 22 yamenyekanye cyane ubwo yakiniraga ikipe ya Rayon Sport akayifasha no kugera ku matsinda ya CAF Confederation Cup. Akaba rero yamaze gushyira umukono ku masezerano. Ni ibintu bishimishije cyane mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko nta ushidikanya ku buhanga bw'uyu mukinnyi muri rusange. Ni Rayon Sport ikomeje kugenda yiyubaka kandi ishaka abakinnyi bagiye batandukanye banakomeye cyane. Nyuma y'uko Rayon Sport isinyishije Muhire Kevin, iyi kipe kandi ifite umukinnyi utarashyira umukono ku masezerano. Uyu ni umunyakameroni, uyu yitwa Isomba Onana Leandre Wili. Uyu mukinnyi rero akaba ari umukinnyi w'umupolivara rwose, ni ukuvuga umukinnyi ugenda afite ubushobozi bwo kuba yakina imyanya itandukanye ariko kandi imyanya akinamo asatira. Ni umukinnyi ukina nka bamababa, akaba yaca ku munini nimero 7, ashobora kandi gukina inyuma y'umwataka. Ni umusore kandi ushobora guca kuri 11. Ni umukinnyi w'umutekinisiye cyane rwose, abagiye bagira amahirwe yo kumubona mu myitozo. Ni umukinnyi utindana baro, akaba yacenga abakinnyi 2 cyangwa se 3 agatanga baro. Ni umukinnyi rwose ubona ko ari umuhanga cyane, ntashidikanya yuko Masudi Juma rwose azamushima. Ni mu gihe rero ari mwigeragezwa, naramuka abashije kuba yatsinda igeragezwa rwose nta kabuza azasinyira ikipe ya Rayon Sport, aho agomba kugenda ayifasha mu busatirizi muri rusange. Reka kandi dukomereze ku bandi bakinnyi bari mu ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi twavuga ni umukinnyi w'umunyemari, umusore w'ibigango kabisa, umusore muremure cyane ariko udafite taye ikabije nk'uko rero dusanzwe tuzi abakinnyi baturuka muri biriya bihugu. Ni umukinnyi bigaragara ko yumutse, ni umukinnyi ureba no ku mubiri ukabona arakomeye ariko kandi ubona ko adafite ibigango bikaze cyane, gusa mu burebure ubona ko ari umusore utari mugufi cyane. Ni umukinnyi rero ukina yataka, ni umusore witwa Sanogo Suleiman. Ni umukinnyi muri rusange ubona yuko atanga icyizere cyo kuba ari umwataka mwiza cyane. Ni mu gihe kandi tukiri mu ikipe ya Rayon Sport yitwa Nsengiyumva Isaac. Uyu nguyu yamaze kugera i Kigali, ari rero mu bakinnyi bagomba kuba bifashishwa na Rayon Sport. Ni umukinnyi wavuye muri Express mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, yavuye rero amaze kuyifasha gutwara igikombe cya shampiyona muri kiriya gihugu, ndetse kandi anagenda yegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ni umukinnyi rero ukina hagati mu kibuga ariko kandi afasha ba myugariro. Ari mu bitezwe cyane rero mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse kandi ashobora no gukina umukino wa gicuti ikipe ya Rayon Sport itegura kuba yakinana n'ikipe ya Musanze. Ni Rayon Sport rero ibyayo byo kugenda igura abakinnyi bidacirije aho, ikipe iri kugenda ishakisha abandi bakinnyi batandukanye bazwi cyane bazaza binjira muri Rayon Sport bataje gukora igeragezwa, baza ahubwo bashyira umukono ku masezerano. Ni ikipe ya Rayon Sport nk'uko bisanzwe itajya yiburira. Ikipe rero igomba kugenda yiyubaka muri rusange. Nyuma yo kubona abakinnyi, ikipe ya Rayon Sport igenda ishakisha ndetse nabo igenda isinyisha ndetse n'abari mwigerageza. Mu myitozo tumaze iminsi dukurikira itsinda rya Mugisha Group Time, twarebye abakinnyi bashobora kuzaba bari muri Rayon Sport kandi batanga icyizere cyo kuzaba bitwara neza muri rusange. Ikipe ya Rayon Sport twabibutsa ko ifite umuzamu Kwizera Olivier, bibaye nta gihindutse azaba ari mu izamu rya Rayon Sport, ariko kandi yaba afite n'abasimbura bakomeye cyane barimo umunyezamu nka Mugisha Bonnet, umunyezamu wagiye wigaragaza cyane, umunyezamu w'umuhanga wanafashije ikipe ya Espoir kwitwara neza, ikaba yararangiye
yarangije no ku mwanya wa gatatu, tutitaye ku bushobozi bwayo, tutitaye ku bihangange bindi yagiye ihigika. Amakipe nka Rayon Sport, amakipe nka Kiyovu Sport ikajugunya iyo ngiyo rwose ikarangiza ku mwanya wa gatatu, za polisi ziriyo zirebera. Ni umunyezamu rero wagize uruhare mu buryo ikipe ya Espoir yagendaga yitwara. Ntabwo twakwibagirwa kandi ko ikipe ya Rayon Sport ifite umunyezamu Bashunga Abuba, nawe akaba akiri muri iyi kipe. Aba defenseurs barimo nka Clement Niyigena nabo baracyahari mu ikipe ya Rayon Sport, aho rero biteganyijwe yuko azabafatanyije na Mitima Isaac. Ni umukinnyi w'umuhanga ubona w'umusore kabisa w'ibigango. Ubusanzwe muri defense tumenyereye defense y'umukinnyi w'umutekinisien nka Niyigena Clement, yihuye bakagirana partnership, bakagirana ubufatanye n'umukinnyi nanone w'umusore w'ibigango nk'uyu Mitima Isaac, akenshi usanga bakora defense ikomeye cyane cyane yuko ari abakinnyi banabyirukanye, banakuranye mu makipe y'abakiri bato. Ni abakinnyi rero banamenyeranye, bijyanye rero no kuri uko kumenyerana, bijyanye n'uko umwe ari umusore w'imbaraga ariko kandi w'umutekinisiye, bijyanye n'uko undi akoresha ubwenge bwinshi cyane n'imbaraga nkeya. Rero bakaba bitezwe kuzagira partnership ikomeye cyane. Ni ikipe ya Rayon Sport kandi izaba ifite abakinnyi bakomeye nanone hagati mu kibuga. Twabibutsa ko umukinnyi Nishimwe Blaise ntaho yagiye. Ikipe kandi yagaruye Manase Mutatu, ni umukinnyi w'umuhanga cyane udashidikanywaho. Bigaragara yuko rero Rayon Sport izaba ifite abakinnyi bakomeye. Ni ukuvuga ko ku rundi ruhande rero hazaca uyu mukinnyi Leandre n'aba yasinye muri Rayon Sport. Ni mu gihe ikipe kandi ifite Muhire Keve nawe uzaba afasha mu busatirizi. Umwataka rero bikaba biteganyijwe ko ashobora kuzaza ari Sanogo Suleiman, umwataka bigaragara yuko rwose akomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport niba igize amahirwe yo kumubona, abagiye bagira amahirwe yo kumubona mu myitozo, twagiye tubona ko ari umukinnyi ukomeye cyane rwose, umukinnyi uba ufite amayeri menshi yo kwataka izamu. Bikaba byitezwe rero yuko nawe ashobora gusinya mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport gusa kandi ntago ari aho icirije, kuko igomba no kugenda isinyisha abakinnyi bageze kuri batatu. N'ubuyobozi bwa Rayon Sport buvuga yuko nibura busigaje abakinnyi batatu kugira noneho bubake Rayon Sport itajegajega, Rayon Sport ikomeye cyane, Rayon Sport y'ibigwi n'ibirindiro nk'uko bisanzwe. Ni ikipe ya Rayon Sport rero biteganyijwe ko ku munsi w'ejo aribwo izasezerera abakinnyi bari mu igeragezwa bataritsinze, cyangwa se umutoza atashimye, cyangwa se muri rusange badatanga icyizere. Ngayo nguko ibivugwa muri Rayon Sport. Rayon Sport iri kuvugwamo ibintu byinshi bitandukanye, ariko kandi inatanga amakuru atanga icyizere. Reka tuve mu cyiciro cya mbere ahubwo tugane mu cyiciro cya kabiri. Ni ikipe ya Kirehe itahiriwe n'urugendo rwose yagiriye Ingoma. N'umukino wa kabiri w'irushanwa ry'icyiciro cya kabiri ryo guhatanira kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Ku munsi w'ejo rero nibwo mu karere ka Ngoma hakinwaga umukino w'umunsi wa kabiri wo guhatanira kuzakina icyiciro cya mbere, aho hashakishwa amakipe ageze kuri abiri azasimbura ikipe ya AS Muhanga, agasimbura ikipe ya Sunrise zamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Umukino rero wahuje Etoile de l'Est n'ikipe ya Kirehe zose zikomoka mu karere ka Ngoma. Uyu mukino ukaba warangiye Etoile de l'Est yegukanye amanota abiri nyuma yo gutsinda igitego kimwe ku busa cyari gihagije rwose ngo ikipe ya Etoile de l'Est yegukane amanota atatu. Uyu mukino rero watangiye ukereweho hafi iminota 10 ugendeye ku gihe cyari giteganyijwe, ni ukuvuga isaha ya saa 8 zuzuye. Watangiye ishyaka ari ryose, ishyaka ari ryinshi ku mpande zombi, ikipe zose ubona yuko rwose ziri guhatana zishaka amanota atatu. Ni ikipe rero ya Etoile de l'Est yabashije kubona igitego ku munota wa 42 w'umukino, nibwo rero bivuye ku makosa y'abamyugariro. Rutahizamu Muzerwa Amin yanyeganyeje inshundura ku mupira yahawe na Jimmy Mbaraga, igitego kiba kiranyoye, biba bibaye igitego kimwe ku busa, ari nako kandi
umukino warinze urangira, hanyuma nyine ikipe ya Etoile de l'Est ikegukana amanota 3. Ikipe ya Kirehe FC ibifashijwemo na barutahizamu wayo bagerageje kuyotsa igitutu bashaka igitego cyo kwishyura ariko ntibyabahira. Umukino rero ukaba warangiye gutyo. Umutoza wa Kirehe FC uyu nguyu ni Ndemeye Jean Louis, akaba azwi cyane nka Fisi. Umutoza rero wa Kirehe yavuze ati rwose mu by'ukuri ntabwo umukino wagenze nabi mu buryo buri tekinike ndetse na tactique, kuko ikipe ya Etoile de l'Est Kirehe yayirushije umukino nubwo ariyo yegukanye intsinzi. Ni discours imeze nka za zindi za Jose Mourinho, aho akenshi yatsindwaga hanyuma akavuga ati rwose ikipe nziza niyo yatsinzwe. Na Ndemeye Jean Louis rero akaba avuga ati rwose ikipe twayirushije muri technique na tactique ariko yegukana amanota 3. Muri football niko bigenda burya, gukina neza no gutsinda muri rusange. Ni umutoza kandi wagiye yikoma imisifurire cyane, avuga yuko rwose hari amakosa umusifuzi atagiye asifura muri rusange. Yakomeje avuga yuko mu gice cya kabiri yagerageje guhindura amayeri y'umukino kugira ngo abashe kugombora ariko ntibimukundire, umukino ukarinda urangira nyine atabashije kubona intsinzi. Ni mu gihe mugenzi we utoza ikipe ya Etoile de l'Est uyu ni Kamarade ari nawe wegukanye amanota 3, yagize ati rero kuba ndi gutsinda igitego kimwe nta wabimurenganyiriza, ati rwose nta wabindenganyiriza, icy'ingenzi ni amanota 3. Ati rero imwe mu mbogamizi ituma ibitego bitaba byinshi, ati nuko abakinnyi batamenyeranye, tutigeze tubona amahirwe yo gukina imikino itandukanye ya gicuti kugira ngo abakinnyi bamenyerane. Ni ikipe ya Kirehe rero iri mu itsinda D, ni itsinda rero rya 4. Ikipe rero ihuramo na Etoile de l'Est, M-Pesa ndetse na The Winners, tutibagiwe kandi Rwamagana FC, amakipe hafi ya yose yo mu ntara y'Iburasirazuba. Twabibutsa yuko rero ikipe ya Rwamagana yanyagiwe na The Winners mu rugo ibitego bigeze kuri 3-1. Yahise inirukana umutoza wayo Ntirenganya Jean Dodier wayitozaga, asimbuzwa Nsengiyumva Francis uzwi cyane nka Sami. Ni umutoza wari umaze iminsi agaragara cyane asirisimba mu karere ka Rwamagana, nk'uko akenshi twagendaga rwose tumubona kenshi. Indi mikino rero yabaye ku munsi wo kuwa kabiri ni Esperance FC yatsinzwe na Vision Jeunesse Nouvelle ibitego 2-1. Ikipe y'Intare inganya na Interforce ubusa ku busa. Ni mu gihe kandi Gicumbi yatsinze Rugende igitego 1-0. Rwamagana City nk'uko twari tumaze kubibabwira yanyagiwe na The Winners FC ibitego 3-1. Naho La Jeunesse FC yatsinzwe na Nyanza igitego 1-0. Ni mu gihe UR ikipe ya Kaminuza y'u Rwanda yatsinze United Stars FC ibitego 2-1. Ni mu gihe kandi nk'uko twabibabwiye ikipe ya Etoile de l'Est yatsinze ikipe ya Kirehe FC igitego 1-0. Iri tsinda D rero riyobowe na Etoile de l'Est ku manota 6-6. Ni imikino 2 bamaze gukina, naho The Winners FC ifite amanota 3 iza ku mwanya wa 3, amanota inganya na Kirehe FC nayo ifite amanota 3. Ni mu gihe M-Pesa FC ndetse na Rwamagana FC zose zitarabasha kubona inota na rimwe. Reka tuve hano mu cyiciro cya kabiri ahubwo duce mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC byifashe bite? Ikipe ya APR FC urujijo ni rwinshi, benshi bibaza niba Adil uyu mutoza wa APR FC azakomeza kuba umutoza wayo cyangwa se iyi kipe izamusezerera igashaka umutoza ufite ibyangombwa byemewe n'impuza mashyirahamwe ya football muri Afrika ni CAF. Ugiye kureba rero umusaruro muri rusange wa Adil Mohamed muri shampiyona y'u Rwanda wabura icyo umunenga, wasanga ari nta makemwa. Uyu mutoza amaze imyaka 2
mu ikipe ya APR FC yatwaye ibikombe bibiri, abitwara adatsinzwe umukino n'umwe, ndetse akaba ari agahigo yisangije muri rusange. Gusa nanone umuntu avuze ko uyu mutoza adakwiye gukomeza gutoza ikipe ya APR FC ntiyaba nanone yibeshye, kubera yuko hari impamvu zitandukanye zirimo n'umusaruro we ku ruhando mpuzamahanga. Ikindi twababwira nuko ibyangombwa uyu mutoza afite bitamwemerera kwicara ku ntebe y'abatoza ngo atoze ikipe ya APR FC nk'umutoza mukuru mu mikino nyafurika, kuko nyine adafite lisansi A ya CAF cyangwa se lisansi Pro y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Uyu rero ikivugwa nuko afite iyo bita UEFA Advanced Diploma. Ibyo rero nibyo byatumye uyu mutoza atemererwa gutoza imikino ikipe ya APR FC yagiye irihuramo na Mogadishu City, aho rero iyi kipe bigoranye yasezeye Mogadishu City. Ku mukino wa mbere bari banganyije 1-1, hanyuma umukino wo kwishyura ikipe ya APR FC itsinda Mogadishu City ibitego 2-1, murabyibuka cyane. Ni imikino rero umutoza Adil yarebaga rwose yibereye muri stade nk'abandi bafana bose. Ni mu gihe rero kugira ngo ikipe ya APR FC ibashe kugera mu matsinda nk'uko bagiye bavuga yuko ariyo ntego yabo, izaba ikina imikino igeze kuri 4, imikino nyafurika nyine birumvikana izaba igera kuri 4. Ni mu gihe rero iyi kipe iyo mikino 4 twavuga ni imikino 2 izaba ihura na Etoile Sportif du Sahel, mu gihe yaba yisezereye izahita imanuka muri CAF Confederation Cup, aho rero yahura n'andi makipe ageze kuri 2 igasezererwa cyangwa se ikajya mu matsinda ya Confederation. Iyi mikino rero yose ikaba ari imikino umutoza Adil azaba atemerewe gutoza. Niba koko rero ikipe ya APR FC yifuza koko kujya mu matsinda, yakabaye noneho intumbero zayo ari ukureba umutoza uzayifasha nyine no kugenda toza iyo mikino igiye itandukanye. Cyaba ari igitekerezo rero kitari cyiza habe namba iramutse ifashe icyemezo nyine cyo kugumana uyu mutoza, kandi mu by'ukuri atazayitoza. Ibikombe ni ibisanzwe ikipe ya APR FC hano mu Rwanda irabitwara kandi izakomeza no kubitwara bijyanye n'ubushobozi bwayo. Ahantu rero ibigomba kugenda yigaragaza, ahantu ibigenda igomba gushyiramo imbaraga ni mu mikino nyafurika, cyane cyane ko n'abayobozi bayo murabyibuka cyane mu minsi ishize nabo bagendaga batangaza yuko baterwa ipfunwe no kwitwa star a domicile. Bijyanye rero nuko rero iyi kipe idashaka gukomeza kwitwa amazina nkayo ko yitwara neza imbere mu gihugu ariko yagera hanze ibikanga. Ikipe ya APR FC igomba gushaka umutoza ujyanye nyine n'izo ntego zayo. Nago abakunzi ba APR FC ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ntago bazibagirwa ko ikipe yarangije shampiyona idatsinzwe, ariko kandi yagana muri CAF Champions League igakurwamo na Gor Mahia rwose ku buryo busuzuguritse. Ikipe ya Gor Mahia rwose yari mu bibazo bikomeye cyane bya mikoro, ariko ikayisezerera mu ijonjora ry'ibanze. Ni imikino kandi aya mategeko yari atarakomezwa cyane yuko abatoza badafite ibyangombwa batagomba gutoza. Ni imikino Adil yatoje, ariko kandi ikipe ya APR FC ntiyitware neza cyane. Ntago kandi tutagiye mu bihe bya kera cyane, ntago twakwibagirwa ukuntu vubaha cyane rwose ejo bundi ikipe ya APR FC yagowe cyane no gukuramo ikipe ya Mogadishu City. Twabibutsa yuko rwose ku mukino wo ubanza banganyije 1-1 muri Djibouti, bagera i Kigali ikipe ya APR FC ikabanja kuba yaenjizwa igitego, hanyuma ikaza kukishyura rwose bitameze neza cyane bigoranye. Abakunzi ba APR FC murabizi cyane ukuntu umutima wabaryaga rwose, umutima ntago yari iri mu gitereko. Muri rusange rero ukabona yuko uyu mutoza adatanga icyizere cyane cyane mu mikino nyafurika. Ibindi bivugwa rero nuko uyu mutoza anahembwa akayabo bijyanye rero n'amafaranga ahembwa
miliyoni zigeze kuri 20 z'amanyarwanda kugira ngo uyu mutoza abe yatoza muri shampiyona gusa ahembwa akavagari k'amafaranga angana gutya. Ni ibintu ubona bitaba bifite logique hambe namba, rwose ni ibintu bitaba bimeze neza cyane. Ni mu gihe kandi kugira ngo abone ibyangombwa iyi CAF ishaka atari ibya vuba aha, kuko nibura byamusaba igihe kitari munsi y'imyaka 2. Bivuze rero yuko agumye mu Rwanda yaba ari umutoza wa shampiyona gusa, noneho ikipe ya APR FC yaba ikonfirimye, yaba igaragaje ku mugaragaro ko ishaka kwibera star a domicile. Koko niba koko ikipe ya APR FC ifite intego yo kuba ubukombe mu ruhando mpuzamahanga, igomba rero guhemba amafaranga menshi umutoza kandi ukomeye cyane, umutoza uzayitoza no mu mikino igiye itandukanye, haba muri shampiyona y'u Rwanda hano imbere cyangwa se muri shampiyona yo hanze. Niba koko ishaka kwitwara neza muri shampiyona y'u Rwanda gusa, yazana abatoza bahendutse kandi ntibabura gutwara ibikombe hano mu Rwanda. Muri rusange rero tuzakomeza dutegereze turebe icyemezo ikipe ya APR FC izafata. Reka tuve mu mupira w'amaguru, tuve hano mu Rwanda tugane mu gihugu cy'abaturanyi. Yitwa Niyonsaba, uyu nguyu aheruka guca agahigo ku isi ko kwiruka metero 2000 mu gihe gito. Uyu rero yakiriwe nk'umwamikazi i Bujumbura, ni mu gihugu cy'i Burundi. Ni ibisanzwe rero akenshi iyo umuntu akoze neza abagomba gushimirwa. Byari ibirori rero by'akataraboneka ubwo bakiraga umurundikazi Niyonsaba Francine. Uyu rero aheruka guca agahigo ku isi ko kwiruka metero 2000. Yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege i Bujumbura, aho yasanze imbaga y'abantu bitwaje indabo, bari baje kumushimira ku butwari yagize, ku buryo yagaragaje neza igihugu cye, uburyo yazamuye ibendera rye mu gihugu cya Croatia aho bakinaga ririya rushanwa. Muri rusange rero ni geste nziza cyane igaragaza, iha umuntu yereka umuntu ko ibyo yakoze hari abantu babiha agaciro. Ni burya iyo umuntu akoze neza arabishimirwa, ariko kandi yakora neza akabigayirwa. Uretse ahantu hake rwose nagiye mbona umutoza atsindwa agashimirwa, ati ni experience y'abasore b'imyaka 30, ati baracyashaka experience, ati twabonye aho twakosheje buriya tugiye kuhakosora, ariko imyaka ikagenda iba 1, 2, 3 bikagera ku myaka 5 kuzamura ntaki irahinduka. Aha rero iyo umuntu akoze neza baramushimira. Muri rusange umutoza ibyo bibaho, ntago niriwe mugarukaho, nta munyarwanda utamuzi, ahubwo kanikomereze ku mugabane w'i Burayi. Gushyamirana kurakomeje hagati ya perezida wa Barcelona ndetse n'umutoza Koeman. Aba rero bakomeje gushyamiranya bijyanye n'umusaruro muke. Burya iyo ahantu hateje ubukene, hateje umusaruro muke, umwiryane ntubura. Yitwa Joan Laporte, uyu rero ayobora ikipe ya FC Barcelona, ndetse na Ronald Koeman, umutoza mukuru w'ikipe ya Barcelona, bakomeje kutumvikana biturutse ku musaruro muke. Ni ikipe ya FC Barcelona ifite umusaruro utari mwiza habe namba, haba muri Champions League iheruka gutsindwa n'ikipe ya Bayern Munich, ndetse no muri La Liga ubu ngubu iri ku mwanya wa 7 n'amanota 8, irushwa amanota 5 n'ikipe ya Real Madrid. Bakaba kandi ikipe ya Real ifite ya Barcelona ifite umukino w'ikirarane. Mu cyumweru gishize rero nibwo Koeman yababajwe no kuba umuyobozi wa FC Barcelona Joan Laporte yaragiye mu itangazamakuru akavuga ku bijyanye n'amasezerano uyu mutoza afite mu ikipe ya Barcelona. Kuri we rero yumvaga atagomba kubijyana mu itangazamakuru. Muri iki gitondo rero umujyanama mukuru w'umuyobozi wa Barcelona, uyu yitwa Enrique
Masip yibasiye umutoza Ronald Koeman avuga yuko bitari bikwiye ko yanenga ibyo perezida w'iyi kipe yatangaje muri rusange. Nyuma rero yuko atsinzwe na Bayern Munich, uyu mutoza yahawe imikino 3 atakitwara neza agahita asezererwa. Twabibutsa rero yuko umukino wa mbere uyu mutoza yaratoje hariya muri shampiyona yanganyije na Granada FC ibitego 1-1. Umutoza rero akaba ataragiye yitwara neza cyane, ariko kandi wareba n'abakinnyi Barcelona ifite kugeza ubu ngubu ukabona uruhande runini utarugereka ku mutoza. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano, hanyuma rero tubashimire ko mwabanye natwe, ariko kandi tubifuriza ibihe byiza, tubifuriza impagarike n'ubugingo, mukomeze guhirwa.